Mimi sawa kumtembelea nikaona sawa kabisa. Ndio iko bien sana. Yeah. MCD haiko mbaya. Okay. Na iko Kampala iko sawa of course. Ndio. Ukiangalia bengine bombe miste majina hawezi pata kila mtu hawezi pata. Jeffrey haiko mbaya. Jeffrey iko fresh. Na tulikuwa naye hapa juzi hapa alizungumza. Iko bien. Hata wewe hauko mbaya. Mimi niko journalist sasa hivi. Ndio tuko na mafoto zako za wakati uko anapenda za sasa. Nasikia uko na gari. Ndio. Yako au unatembezeana tu? Yangu. Ya kutembelea. Yangu ya kutembelea. Unajua watoto kwa masomo. Kumbe uko na raison ya kuacha kwanza muziki kwanza utafute pesa. Uko na gari yako ambayo ya kuwa watoto kwa masomo unatembelea, sio taksi barabara. Hapana taksi barabara. Gari yangu ya kutembelea. Ulipata kupitia muziki ama hizi business zako za nje ya muziki? Business. Sio muziki. Sio muziki. Sio kusema kama muziki yanipatia kitu. Muziki shanipa vya mingi. Na nyoma nikwambia ndeza kuwa wa kwanza. Muziki shanipatia vya mingi lakini sio nakutana muziki hailipe mwisho wa mwezi. Ndio. Una comprendre? Donc tunaishi muitopi mwa hivi, Tukwa construire tout château mwa Espagne, tuyo siku gani tayala vile. Tandis que kazi yo na kama nikifournir effort napata of course. C'est biblique. Ashatumika asili. C'est biblique. C'est biblique. Okay. So kwa hiyo le fait ya kuchukua hizo miaka kama 10 umesema uko kimya ndo tukusababu kwenye ile kwenye muziki. Unasema kwamba bwana mie sababu sikupata kitu ambacho nilikuwa tegemea mu muziki na kipata kukazi ambayo iko nje ya muziki, kwa muziki mtani sawa. Kwa mtu mko atusikia kwamba sababu CMP kwenye jukwaa ya muziki ama CMP bado iko na mipango tena ya kurudia saksi zamani alivyokuaka kwa muziki. Kusema kuacha muziki bani sababu njoo hapana. Haiwezi wezekana kabisa. Juu mimi napenda muziki sana. Sana tena sana. Ndeza kupatia tu example. Unaona saki si Papa Wemba. Pea soname siwe bikwa hivi yake pea soname. Papa Wemba miaka yenye alifanya career ya muziki. Eske uko siri hakuna siku yenye alistopa hata 10 ans? Sina habari lakini inawezekana ama isiwezekana sababu mimi sina habari. Inawezekana. Me haiko kusema career yake ilishaka. Njo kizuri ya muziki haiko sa football. Football njo miaka sio career yake inaisha. Muziki yo nabuze. Je me rappelle nilikuwa Dar es Salaam kuko tate mwa tulikuwa tunaimba naye balituita ku festival alikuwa na 92 ans. Yule bibi kama bibi